Dobrodošli na novi serijal u kojem ćemo naučiti kako da napravimo automobil u Blenderu. Prije nego što počnemo, mali disclaimer, ja nisam profesionalac, isto kao većina vas koji ovo gleda još uvijek učim Blender i 3D i ono što ćete naučiti su kombinacije različitih tehnika naučenih iz različitih tutoriala i snimaka sa YouTube-a. U opisu možete naći linkove za tutoriale na engleskom koji su po mom mišljenju jedni od boljih koji možete da nađete na YouTube. I ako vi znate neke od korisnih tehnika ili tutoriala, ostavite komentar tako da možemo da podijelimo znanje sa onima koji tek počinju. Ovaj serijal će biti podijeljen u 4 videa i u ovom videu ćemo naučiti kako da setupujemo blueprintse, počet ćemo sa modeliranjem kaubi i krova i u drugom videu ćemo završiti sa ostalim dijelovima auta kao što su branici, vrata i gepek i dodat ćemo prozor i šajbu. U trećem videu ćemo završiti sa manjim detaljima, naučit ćemo kako da napravimo felge i gumu i u zadnjem videu ćemo da uradimo materijale i setupovati osvjetljenje za render. Za pitanje i prijedloge ostavite komentar i ako naučite nešto novo ne zaboravite da lajkujete video da pomognete rastu ovog kanala. Pošto je veoma teško naći dobre blueprinte za Fiću, koristit ćemo ove blueprinte za Fiat 600 što je manje više jedno te isto. Možete da idete na drawingdatabase.com i da kliknete na ovu sliku, desnim klikom Save Image i da downloadite ovaj blueprint. Ili ako želite možete da tražite po Google i ako uspijete naći nešto bolje, koristite to. Prvo što treba da uradimo je da setupujemo blueprinte. Kamera i svjetlo nam sad ne trebaju, tako da ćemo da ih izbrišemo, a kocku ćemo da pomirimo na vrh G, Z i držeći Ctrl možemo da je pomirimo na vrh ovog grida. Preslit ćemo 1 na numpadu na tastaturi da idemo u prednji ortografski pregled. Ovu kocku ćemo koristiti kao referencu, tako da možemo da line-upujemo blueprinte. Idemo na Shift A, Image, Backgrounds i izabrat ćemo blueprint koji smo downloadovali. Idemo u Wireframe View, G, Z. Kada je kocka izabrana, ovaj origin point ćemo da premjestimo na dno, ovdje gdje je 3D cursor, tako što ćemo da idemo Object, Set Origin, Origin to 3D cursor. Tako da nam je sad origin ovdje na dnu, tako da kad skelujemo kocku, skelovat će se od dna. Tako da će da ostane tu na istom mjestu na dnu ovog grida. Ovdje imamo dimenzije Fiće, tako da možemo to da koristimo. Pritisnut ćemo N da nam se otvori ovaj panel. Visina je kao što vidite 1405 i možemo da ukucamo u Z 1.405. Dužina je 3295, 3.295 i širina je 1.380. 1.380 i sada imamo kocku koja je visine i širine kao što je Fićo. Tako da možemo to da koristimo kao referencu. Sada ćemo da izaberemo ovaj blueprint i poravnat ćemo ga prvo po dnu kocke. Tako da je otprilike ovdje na dnu. I na sredinu. Kada smo sigurni da je na sredini, možemo da pritisnemo S, da skalujemo. U stvari promijenit ćemo pivot point ovdje na 3D cursor, tako da kad skalujemo ovaj blueprint, skalovat će se od ovog 3D cursora. I pritisnemo S i možemo da sad poravnamo ovaj blueprint sa kockom. Kao što vidite, visina još nije dovoljna, idemo na SZ dok ne dođemo do vrha. To je otprilike to. Sad ćemo da kopiramo ovaj background image, Shift T, rotirat ćemo po Z osi, Z 90 stepeni, idemo na 3, sada ćemo da izaberemo ovaj blueprint G, Y, pomirit ćemo ga otprilike da ovo bude na sredini tu, otprilike tu. Poslije kad počnemo da dodajemo vertexe, poravnat ćemo još malo blueprinti jer većina ovih blueprinta nisu baš 100% tačna, tako da ćemo morati malo da ih popravimo kad počnemo da dodajemo elemente. Sad ćemo da kopiramo ovaj, Shift T, da rotiramo po Y osi za -90, idemo na 7, ok, sad možemo da poravnamo ovdje. I kao što vidite, već ova perspektiva odozgo se ne poravnava baš najbolje. I nije baš centrirana. Ako pomjerimo ovo na sredinu, prilike tu,
vidimo na kraju ne ide po sredini, tako da možemo malo da rotiramo ovaj gornji pregled. Prilike tu. Da se vratimo ovde. G, X. I kao što vidite morat ću malo da skalujemo po X osi. Otprilike tu. Kao što sam rekao, poslije ćemo opet malo da pomirimo to sve kada počnemo da dodajemo elemente. Idemo na zadnji pregled. Izabrat ćemo ovaj blueprint, Shift D, Ctrl 1 i rotiramo po Z osi za 180 stepeni, tako da nam dođe iza. Pomerit ćemo ga gore, dok ne poravnamo ovo. I kao što vidite, ista stvar se dešava sa pregledom od zadi, da nije baš centriran, tako da možemo da ga rotiramo malo. Sada kad smo otprilike poravnali blueprinte, možemo da izvršimo kocku, X, delete. Kada izađete iz ortografskog pregleda, ako ne vidite blueprinte, možete da izaberete blueprint, idete na Object Properties i možemo da kliknemo ovdje na Perspective, tako da možete da ih vidite u perspektivi. To ćemo da uključimo za svaki, iz razloga što ćemo da ih pomjerimo da nam ne smetaju dok modelujemo. Kada smo ih razmaknuli, možemo da izaberemo sve i da ih pomirimo u odvojenu kolekciju. Pritiskom na M, New Collection, reference i sada možemo da isključimo ovu perspektivu jer nam nije potrebno da ih vidimo kad smo u perspektivnom pregledu. I još jedna stvar koju ćemo da uradimo je ovdje možemo da idemo na ovaj filter ovdje, izaberemo Selectable i da isključimo na ovoj kolekciji, tako da ih ne možemo slučajno selektovati dok modeliramo. Ako se vratimo u ortografski pregled, možete da vidite da su reference još uvijek tu. Sada smo spremni da počnemo sa modeliranjem. Još jedna stvar koja će vam trebati prije nego što počnete je dosta fotografija pravih vozila. To možete da nađete na Google i program koji možete da koristite se zove PureRef koji možete da koristite za reference. Doduše ne morate, ali je veoma korisno. Nađite što više fotografija vozila koje možete da koristite za referencu, tako da možete da u toku modelovanja da se vodite tim. Vidjet ćemo da modelujemo iz različitih dijelova i počet ćemo prvo sa haubom. I idemo na Shift A, Mesh i dodat ćemo Plane. Ako idemo u gornji ortografski pregled, idemo u Edit mode, pritisnut ćemo Ctrl R da dodamo loop cut po sredini jer ćemo koristiti Mirror Modifier. Izbrisat ćemo ova dva verteksa pritiskom na Ctrl X i idemo na ovaj ključ Add Modifier i idemo na Mirror. Tako da možemo da modelimo samo jednu stranu jer je autosimetrično. Uključit ćemo Clipping ovdje, tako da kada pomjerimo vertekse, ostaće zajedno. Možemo sada izaberemo sve i da počnemo da pomiramo. U suštini šta sad radimo je pokušavamo da postavimo vertekse na blueprint. Ovo ćemo da pomjerimo ovdje. I ovaj je tu. Ako pritisnemo Ctrl Alt Q, sada će da nam se uključi ovaj pregled gdje imamo sva 4 prozora. Ovo može da bude veoma korisno, pogotovo kad počnemo na početku da radimo dok ne poravnamo blueprinte da nam se slažu sa svakog pregleda. Ako pogledamo ovdje, ovaj vertex je izabran, možemo da izaberemo sve i u jednom od ovih pregleda da ih pomjerimo po Z. Z. I pomjerit ćemo ovdje. Sad možemo da izaberemo ova dva verteksa. KZ. Ovo ćemo da pomjerimo tu. I ovaj
prilike ovdje. I kao što vidite, blueprinti nam se ne slažu naš najbolji, tako da možete da pomirite onaj koji želite dok vam se ne slažu 100%. U ovom slučaju razlika nije velika. Da biste scalovali blueprinte, ne zaboravite da morate da čekirate ovaj selectable ovdje. I kada izaberete blueprint, sad možete da ga scalujete. Prilike tu, dok se ne slaže sa ostalim pregledima. Kada završite i mislite da ste poravnali, sada možete da isključite ovaj selectable opet, tako da ih ne možete izabrati više. Sada ako izaberemo ovaj plane, idemo u tab, u edit mode, možemo početi da poravnamo ove vertexe. Ctrl R da dodamo lupkace. Okay. Sada možete pomirati vertexe dok vam se ne budu slagali u sva tri pregleda. Sada možemo da počnemo da dodajemo vertexe sa ove strane. Ovdje možemo da idemo u solid mode i kada modelujete auto, a veoma korisna stvar koju možemo da koristimo je matcap. Ako idete ovdje na ovaj drop down menu, idemo na matcap i izabrat ćemo ovaj i idemo na shade smooth. Možemo sada dodamo subsurf modifier, level of 2 i možete da pregledate da li hauba ima bilo kakve nepravilnosti, tako možete da to ispravite ovdje. Kao što vidite, ovdje moramo da pomerimo ove vertexe ovdje i nastavite da pomirate vertex dok ne dobijete onaj oblik koji želite. Jedna od korisnih alata koji ćemo da koristimo u toku modeliranja je Loop Tools. U preferencu možete da aktivirate add-on Loop Tools i ovdje imamo različite opcije. Tako da možemo da, ako vam se desi da vam, na primjer, razmak između ovih vertexa nije jednak, možete da idete na space i da ih razmaknete jednako. Možete koristiti i neki drugi matcap da vidite da li je sve u redu. I kada ste zadovoljni kako hauba izgleda, možemo da pređemo na drugi dio. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo je ovaj dio ovdje i pređemo na krov. I to ćemo da uradimo tako što ćemo da koristimo ovu geometriju od haube. Idemo u edit mode, zavraćamo ovaj red vertexa. I idemo na Shift D da ih kopiramo. P, separate by selection. Izaćemo iz edit moda, selektirat ćemo ovaj novi objekat. Ovdje možemo da ih preimenujemo. Hauba. Krov. Tako da znamo koji je koji. Idemo u edit mode. Možemo da ih izaberemo i možemo da ekstrudujemo. Otprilike tu. I onda ćemo da poravnamo ove vertexe. I to ćemo da uradimo iz svake perspektive. Sada možemo da ih izaberemo sve i da ih ekstrudujemo opet. Možemo da idemo u X3 i da poravnamo ove vertexe. Kada smo poravnali sve vertexe, izabrat ćemo ova dva i ekstrudovat ćemo da bismo dobili ovaj dio koji se spaja sa krovom. Idemo na E, pomerit ćemo do kraja i sada u svakom od ovih pregleda ćemo da poravnamo vertexe. Sada ćemo dodati par dodatnih lupkaca, Ctrl R i
pomiranjem točkića na mišu možemo da dodamo par i da poravnamo sve ove vertekse. Vertekse ćemo poravnati iz svakog pregleda. S ovim ne morate da zažurite i provedite koliko god vremena vam treba da biste dobili onaj oblik koji želite i kako auto u stvari izgleda. Kada ste poravnali sve, možemo da ekstrudujemo gornji dio. Izabrat ćemo ovaj vertex i idemo na E, dok ne sastavimo sa ovim u sredini. Sada ćemo da izaberemo sva 3 ova verteksa i idemo na E i ekstrudovat ćemo do kraja. Otprilike tu gdje gepe počinje. Sad ako vidite da se nešto čudno dešava ovdje, to je zato što su nam normalsi obrnuti, tako da možemo da izaberemo sve pritiskom na A i pritisnemo Shift N. To će da prebaci normalse na pravu stranu. I možemo da pritisnemo Shape Smooth. I sada moramo da pomirimo ove vertekse da budu po iste visini. Idemo u ovaj pregled sa strane. Dodat ćemo jedan u sredini ovdje. I počet ćemo dodavati lupkace dok ne poravnamo krov sa blueprintom. Kada pritisnete G, pomirate vertex po prostoru. Ako pritisnete GG, slajdovat ćete lupkat po edge-u koji je već tu. Tako da to može da bude veoma korisno. Opet možete da koristite loop toolse da poravnate sve vertekse. Cilj nam je da nam sva ova lica budu jednako raspoređena koliko god je to moguće. Time ćemo dobiti najbolji shading i izgled krova. Kada smo dobili oblik krova koji želimo, sad možemo da dodamo debljinu i ovaj detalj ovdje. Debljinu možemo da dodamo na više načina. Ono što sam ja našao da najbolje radi kod ovog modela je sljedeće. Dodat ćemo Solidify modifier i stavit ćemo ga ispred Subsurf modifiera. Ostavit ćemo thickness 0.01 i pritisnut ćemo Only Rim. Sad ćemo da kopiramo modifier i na drugom ćemo da isključimo Only Rim i debljinu ćemo staviti 0.001. Ovim dobijamo unutrašnja lica i ovaj okvir. Kada dodamo dodatne lupkace sa svih strana, ovo će da bude bolje definisano i dosta oštrije. Da bismo dodali ovaj detalj ovdje, možemo isto da uradimo na više načina. Jedan od kojih je da ga uradimo odvojeno od ovog modela, ali sa malo eksperimentisanja našao sam da ovaj način dobro izgleda. Ako izaberemo ovaj čitav red verteksa i dođemo u ovu poziciju, možemo da pritisnemo E i da držimo Shift, polako da podignemo vertekse gore. Pritisnut ćemo E opet, držeći Shift, pomerit ćemo malo u desno i pritisnut ćemo E opet i držeći Shift, pomerit ćemo na dole malo, gledajući da je paralelno sa ovim edge-om ovdje. I kao što vidite sad je ovo katastrofa, ali ako pritisnemo Ctrl plus 3 puta da izaberemo sve ove vertekse ovdje s ove strane, idemo u Object Data Properties, dodat ćemo vertex grupu, pritisnemo Ctrl I da obrnemo selekciju, da izaberemo sve ostalo i assignovat ćemo u ovu vertex grupu. Sad ako idemo u Solidify modifier, gdje piše vertex grupa ovdje, izabrat ćemo grupu na ova dva Solidify modifiera. I time smo izostavili ove vertekse koji nam pravi ovaj detalj iz ovog Solidifya. Ovo možemo da popravimo malo tako što ćemo da dodamo par lupkaca, Ctrl R, povućemo ovo do kraja, Ctrl R, sa oba dvije strane ovdje. Uradit ćemo isto sa druge strane,
Ctrl+R, dodat ćemo lupkat ovdje. I sad ćemo ići na ovaj Solidify modifier, na onaj koji nismo čekirali only rim. Stavit ćemo faktor na 0,05 i na ovom gornjem Solidify modifieru pomirit ćemo faktor malo gore dok ne dobijemo ovaj detalj ovdje. Možemo da pogledamo s druge strane i možemo da provjerimo po čitavoj dužini da se geometrije ne presica nigdje. I mislim da ovo izgleda dobro. Ovdje možemo da dodamo par dodatnih uglova da bi nam ova strana bila oštrija. Ovdje ćemo isto da ubacimo ovaj ugao koji ide oko šajbe. Pritisnut ćemo E, Alt S. I možemo da dodamo par lupkaca unutar da bi ovo bilo malo oštrije. Ovdje možemo da dodamo još par lupkaca jer s ove strane imamo 5, tako da moramo da imamo isto s ove strane jer će nam trebati kad budemo spajali šajbu. Možemo ovdje da dodamo jedan. Idemo u X-ray mod, idemo na GG, ovo ćemo da pomirimo malo sa strane ovdje i da rasporedimo ove. Sad kad smo ovo poravnali, možemo da kopiramo ovaj modifier koji smo setupovali za debljinu na haubu. To možemo da uradimo jednostavno tako što ćemo da izaberemo haubu, dok držimo Shift, izabrat ćemo krov i ove modifiere idemo na drop down menu, copy to selected, idemo na drugi, copy to selected. Sad jednostavno trebamo da dodamo dodatne edge loopse na haubu da bi bila oštrija. Shift R, pomerimo ovo do kraja, Shift R s ove strane i Shift R ovdje naprijed. Sada možemo da poravnamo po blueprintsima ovdje. Ovdje nam je na haubi sad Subsurf iznad Solidify, tako da mora da bude ispod, da bi ovo bilo bolje. U sljedećem videu ćemo nastaviti sa modeliranjem prednjeg dijela auta, modelirat ćemo branike i vrata i završit ćemo sa gepekom. Najbolji način da naučite modeliranje auta je da to ponovite više puta. Ne ustručavajte da počnete projekat iz početka ako vam oblik nije onakav kakav želite. Možete čak da koristite različite modele i blueprinte, princip je isti. Dok god vježbate kako da rasporedite vertekse i da tracete blueprint. Vidimo se u sljedećem videu.